izolo ka 2 years wathi Mgcine wamnikeza uDaniel yokuqala noDaniel wesibili wathi Mgcine lo muntu wabe sethili nalokho kunyawusho nalokho okwelekelelayo ngiyakubuyisela kuwe. Kahle hle indaba uyazi uJesu ayizuphelela ngalapho Daniel bawuthu kwathi angikhulume nabefundisi izinto ayipheleli lapho Daniel bawuthu umuntu bafethu nokunye okwelekelelayo okunye okungaphezulu nokunye okubiza ukuthi ngelelela wena njengomholi empilweni nalomuntu mthengele wena legrosa mayishoda ngegrosa xhasa la ufanele uxhase khona la ufanele uliyale khona ikhona kodwa into wena mholi ozoyikhipha eyakho uthini qhubeka nalokho okwelekelelayo ngiyakubuyisela kuwe ekubuyeni kwami. Oh okay bafowethu angithi nalokho kuye bafowethu asingabi isikemu kubazalwana asifuni lutho kubazalwana asifuni ukuhola la asifuni ukunconywa la haleluya asifuni ukushayela izandla la nalokho kunyokulekelelayo siyakhipha kuze kube ngaphezulu simgcine lo muntu singabheke inkokhelo singabheke lutho ngoba bafowethu asona ama celebrity noma ningafaka okhololo noma ningafaka amasudu anjengawami kodwa bafowethu asona ama superstars asibona abantu abangcono kahle sizikhonzi sizokhonza ukuba ilidi kuba umholi kahle hle bafowethu uma ngabe umholi akufanele ngabe sihlala la phambili amen bekumele ngabe singama-asha kube thina semukela abantu kahle hle uma ngabe ungumfundisi kufanele ube isikhonzi sabantu kahle hle wena ufuna ukuxhawula abantu bangene ngaphakathi haleluya haleluya asiyeke njengamanje ukufuna ukuphophotha asiyeke njengamanje ukufuna ukwenziwa izinto kahle asizuhola la ngoba uthe angithi uJesu bafuna ukuthengisa kubuya amen bafowethu uyabuya uJesu amen uthi ekuhambeni kwami ngumuphi ngokubona kwakho lapha ngasenhla ngoba ekuhambeni kwami ngiyakubuya nalokho okulekelelayo ngiyakubuyisela kuwe ekubuyeni kwami sizo reward i-reward ayikho manje kodwa isekubuyeni kwakhe asingaphili engazathi sizophila njengabantu bakulelizwe ngoba kahle hle umali usomuhle uyeza kithi inkokhelo engcono iyeza kithi uma isebuya amen kuyokuthiwa well done uJesu wafethu uyabuya asingahlali sidla izono uJesu uyabuya abantu basemzinto uJesu uyabuya qhubeka ngumuphi ngokubona kwakho kulaba abathathu owaba ngumakhelwane wakhe owatheleka phakathi kwezigcwelegcwele na sathi yilowo owamenzela isihawu wayesethi uJesu kuso hamba wenze njalo nawe yamuza umsindisi ubuza umbuzo wabona uyajwayeleka wathi lo mbuzo uzophendula wena uba uphendula umbuzo manje uye lo obuza uthi uba umakhelwane uthi uJesu lokho esengixoxile shiya ke lezi zinto kade ungitshela zona ukuthi akekho umuntu ongaphila leyo nto haleluya kodwa lokhu okuhambela abantu lokhu kokunakekela abantu ongabazi ama strangers lokhu kungafuni ukuholelwa ikhona okuzokwenza ukuthi umakhelwane siphakame sime ngenyawo